Mina ngisenhlanganisweni okuthiwa i-Christian Legal Society. Inhlanganiso ezimele yodwa, inhlanganiso njalo esithi i-faith-based organization, but it's also a law-based organization. Basically, umzamo wethu ukuthi sihlomise abantu, sisebenzise umthetho. Njalo sincedise abantu ngolwazi lwemthetho, njalo sisiza uZulu ukuthi nxa amalungelo akhe hlukulezekile abantu bancediswe njalo bathole usizo ngokusemthethweni. Siyabona ke kule Voluntary Organizations Act osokumele iganjelwe lapha ke nguhulumende. Akusitshela ukuthi wena likubona njani khonokho okwenziwa nguhulumende? Njengoba utshilo ukuthi kule i-PVO Amendment Bill, siyananzela ukuthi kule PVO Act ekhona kade esekhangele ukuthi inhlanganiso zibunjwa njani njalo zisebenza njani. Okukhona kade ukuthi okuqakathekileyo sikunanzelelayo ukuthi ku-amendment bill kule mzamo yokuthi inhlanganiso ezizimele zodwa kule mzamo yokuthi kukhangelwe ukuthi izimali abazitholayo kumbe lokho abakutholayo njengama-donations abatholi from okuthiwa finance terrorism or izinto amatororo anika abantu imali ukwenzela ukuthi abhidlize uhulumende kumbe ubusa kwezinye izigaba. So okunye okuqakathekileyo kufanele sikunanzele ukuthi njengenhlanganiso thina ezimele zodwa, oqala ukuthi yonke imithetho kufanele ipase lokho esithi constitutional test, ukuthi constitution yona ngoba sikhangele isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sisona kumbe kuyiwo umthetho ongaphezulu komunye umthetho yonke. So nxa kusenziwa imithetho sokufanele yonke imithetho inqunywe kumbe ilandele isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Siyananzela ukuthi i-PVO Amendment Bill iyasilela ke ngoba iyaphikisana njalo lamanye amalungelo athize khona abaliswayo ku-constitution, njengamalungelo ukuthi abantu bahlangane. Njalo siyananzela ukuthi nxa sikhangele khathesi umumo esikuwo khathesi ngesikhathi se-COVID, so siyananzela ukuthi kulemigoqo eminingi kakhulu evimbela ukuthi izinhlanganiso vele zihlangane. Siyananzela ukuthi yebo imigoqo leyo ingabe ikhangelele ngokuthi indaba zempilakahle ukuthi zivikele uZulu, kodwa siyananzela ukuthi kufanele kube lokuhlangana khona kwemifula ukuthi hayi lapha kuza kuma lapha, lapha kuza kuma lapha, nxa sikhangele amalungelo abantu. Nxa sikhangele ngendaba zamatororo lezi ukuthi amatororo anika abantu izimali, akubalulekanga kakhulu ukuthi kanti amatororo akhona ngobani kumbe sitshoni nxa sithi i-financial terrorism, ngoba kungavele kungacaci kuhle kuzaba nzima kakhulu, ngoba nxa ukuthi ingcazelo leyo izasala kuphela kuhulumende kumbe kwabanye ukuthi batsho ukuthi sitshoni, kuzaba nzima kakhulu. So kubalulekile kakhulu ukuthi kuchasise ukuthi nxa sikhuluma nge-financial terrorism sitshoni, njalo kuqakathekile ukuthi umthetho lo nxa kodwa nxa usukhangele injongo lapha kuyini? Injongo inzima kakhulu ukuyiqondisisa kuhle ngoba ibuya ngesikhathi siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi bekule mizamo yokuthi wonke ama-NGOs kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa zilandele lokho kuthiwa babe lama-MOU. Isikhathi esiningi siyabona ukuthi i-MOU yona ngokwayo ayikho kahle kahle emthethweni, ngoba isivumelano nje phakathi kwesigaba kumbe kwe-district laleyo nhlanganiso efuna ukusebenza kuleyo ndawo. So asonto esingathi khona isemthethweni, singathi nje isivumelano, kodwa bese kusetshenziswa njengathi into esemthethweni. So inkinga ekhona lapha ukuthi
nxa sikhangele ukubunjwa komthetho lo kumbe ngathi ukudiliza siwubumbe futhi ukuthi kunzima kakhulu ukuthi sazi ukuthi injongo yabo kuyini. Kodwa nxa sikhangele obviously isikhathi esiningi nxa kubunjwa imithetho yananzela ukuthi kule abathi khona ngesilungu i-political objective, then kulenye okuthiwa yi-administrative objective. So nxa ukhangele ngezepolitiki kukhanya ngani ufuna ukuthi kube lenhlanganiso ezinlutshwana kumbe kube kukhangelisise kuhle kuhluze ukuthi inhlanganiso vele imali zithola ngaphi. Njalo kuyahluka kakhulu ngokuthi khathesi sigijimela ama-elections ngo-2023. So nxa socabanga ukuthi indaba kusenzakala ngalesi sikhathi, of course nxa sesikhangele ngendaba ze-administration ngibona kuyinto kulungile kakhulu ukuthi abantu kwazi ukuthi imali bazithola ngaphi, kodwa kufanele kube lemithetho ekhangeleyo, kungabi lento yokuthi sokuphikisana lesisekelo sombuso eZimbabwe. Ngiyabonga.